Biamono na indo mwanchi umurigere ribegeta seni kia Ndizi TV na bwansu bwo Gusii no kwigena kwanira no gendrete kwego kekegima aso kubwati mirobero yonsi yeri tkoria rero ime ya Ndizi TV cyaragire Chinsa Ikomi cyabona mugoroba cinga kingo kwariganya SMS Amayia erionko manyibuna naraya na kwariganire asenchera ere yobenge nyorabna sensemo ya Facebook na bakogendera gotonyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyarwetra Ndizi TV News na boigo ase website ito na boko ya somwetra www.ndizitv.net hero togendere kusanga sogwamo. Na manga gendrete okorekana imense ya Kenya ekero muraibense Dr. William Samoei Ruto na baraiban kurwase serikali ya Kenya kwanza baba wikirana imeye county ya Narok ase umusangirikano bwa masabo yobwamo jinga kiboigo mokonyi bo muraibense Rigathi Gachagua igati ya baraibande na baba gusaba wikirana umusangirikano bwa masabo ase kanisa ya Kapsabet AIC imeye county ya Nandi korende asinga kiechigango kwariganira ngumanyibuna narayana kwariganira asenchera ere yobwenge Eretriane Everlyne Osero Sara Momanyi naroko ene kechibiche neryo gichawe kera senchre yabene ngo kwariganyo beko gusanga na inchi wikomeryo Amayia ya Chinsa Ikomi ya senchre yobwenge toko ya chaka kurwase county ya Nyamira nengana yogo Italia awase omubere bwo musacho yomo obako gotoka emete imego tingire chingori ase sub location ya Oganko eyo toka ase sub county ya Manga imeye county ya Nyamira ase nonyana bego tebekana munanigo musacho yabetega goitwa no mubiro yokoretwa guika ase ayo nakorengana nabamenyi nigo babere bakugikeria ege korekyo ase Nyagusira ase amate ya Nyagusira uyo gotebekana sobo erase Chinsemo chiekerenyo imeyebunke ya North Mugrango baba bateona Nyagusira uyo okabero mwarimu ase Rieta Wilson Yageo asama tukamagega nigo aesogeta nako sha asumuchugo songo eryo korigia ebintu byegari ase korenda atabaga atanya korokana go ikabuna umubiroye obakogotoka ase Chinsa mecho nigo bono baganirie obotkiwe megokoro kegima eryo kumanya na kyumubiroyo otoka sayo Tangurukwa Gradis Kengara mugambi bwogango sub location egotoka Manga sub county Nyamira county yalengerero mambye mugakonde no mungino nde bachaba kanyumba bante binga abanyolira umubere usuna ina semete ya irange ne lami ekurumya byo tokwenda nyaikuru na chalende na ikapa korona nyora ne kene muntu na bale tiroro raitire gaitire tu asangao agaletu paka agaiga igatingira ndiri ne chingolo kando ya yechuba ya sidinjale ngororo na ruona tebire nda baskari bamanga bachicha kero bacha banyore kebande kyo mugakoyo driving license ekadi yo waka chikura nechibesenchale ngo muguko obo maene omuntu uyu nabasibire nengoli nabo yarenge ugutantania gekogera asibire nengoli lakini atajitense gekorekana nga n'umuntu bagotebure kwengenta lakini utajite na ntimanyetinga umuntu nengente gatajitense kweli igonaranga n'umuntu itera asaiteire akaretuga Ntwe serikali tutagetebu ati kisimi cyayo bamanye ngambara yo bari gukwana nere esiri tukuri igoro lyonse ekara ya manyire bari gukwana nere esiri tukuri igoro ntumanye bariya bari kumurigia gwetera muno bari gukwana komo na abuto tamanye muno kisimi cyayo cyarenge egera batotebinga ndi barenge nere lyo mweryo na ndenga ibatiganirije na baro Goskabosio korenda tutigarete imeye county ya Nyamira nigo kuboria kwarure gochase abaibori kweneke bunango babare abana babori bagarigiya ari amasomo anena se chiskuru cyobo bundi eriyo kwegera kigasi cyamaboko yidukira bakonye ase amatukabosio ayangorengana no mobunke bwe gosino mochumbe bwebunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira Stephen Mugaka na niga yakwana ya chinga kyekerana ase omochango ase kerisia yake birigo eyo gotoka se bunge yo ya West
West Mugrango kinga kiabaga koine kiabuna ko serikali ya kaunti ya Nyamira yaberege koine kia ukoigorwa wechskuru cyo bundi ase anena sebunge ya West Mugrango na kobori abayibori koine kiabuna nkwenyorera bareri baga genkyo ekerwana chiskuru echo kira chikoigorwa genki ubwankoiga eriyo gochaka korwa obokoreri nigaterebuna abasabange nigo bareisiko bagenderete weswana nyasobosari bwechingenjo au orenda skiria terebuna ali bagandororo babe bakwewa chinga kirwe kirana sekuru kwegera chigasi au chiamaboko na mwana takutwara mirimo ojetanye majitie mirimo ataki gutwara abana baite bakuriya mirimo yose ayekuno bata mirimo yose birimutiye ku mirimo yose tigatokonya abana bamanye kibakuriya abasonge bagotebanga onye tomanyitia sogokia tugusira ekwera hatite yuguki tigatokonya abana baite bamanye asibaguki na sisa uli yaiko tigatobwatera ni mwana wese urure skuru egero bufundigete njira awutomiraye nawe umwana urumukindo gusefijuru keino wansire tamwe gocho mutinyuka tano tigatubasombe bose bibaruka bagende college baguchubwege ryo ubundi muri batagiti nase sauli yaiko twasukumana na gavana uito ainete kumwakira ngambye mono in absentia ewiki yaerete twa assessetie skulu vocational technical institute Nyaino is ready. Ane nanye tebete kwenye vikirani chi computer rosa idi ya 100 abana baitu bigi likwe ufundi. Nake tebete bigi likwe engineering wing abana baitu bigi likwe engineering. So tia wakane teko kuboni. Kwenye kuwato mwana tangana wibwatireli baga chi vocational institute echichigo cha gwaza etamu ya kabere umutinyuka kobwatkana nombaskano weparo yo koenekiwa imeye county ya Baringo yobetoko yebwatrania ebasi skuru eskondaria bamura ya Kapsabeti yotoka imeye county ya Nandi koirera omorokiwo yo mona boigo omorokya Gusii obugima na boigo egati ya borokiwo gotigerwa chingoma echo bagenderete kobwenia ase jinyagetari nigobono omorokyo munene bwe skuru eyo samimayo aberega koenekia munemero biremekirano yaberege kubekwa yogokonya asamangana yo bwerani egati skuru enyagetari chinyagetari na boigo abaibori eri kubamanya nakyabana babo bagenderete konyora obuwenya ase chinyagetari boigo atarira baroki wabo ase nyagetari ya ase nyagetari ya Baringo County Referral umawaziri o cooperative Simon Chelugui ni gabaga kuruko boya ochiase abantere bakweneke bunango babari maiso chinga kibare ase obokoreri bwabo ase chipara ningo bigaruro kuboria ochiase kyombe ya Kenha kweneke bunango bekabare ebimanyereriyo ebyo bikorokana buya eryo gotanga embaskana muneyo kwenekiwa ase chipara asbatere bunensemeyo nigo ebwate chikona chinyinge na igeme baskano yaberege kwenekiwa ase kerengo keiguru. All of them are in a fine state of mind and spirit. They are jovial, they have started taking their teas and they are out of danger. Those who are referred to the MTRH yesterday are also reportedly to be fine. The information is flowing very well. We have quite a number of parents who are also with us here, so they've got the information immediately the accident happened and we are managing very well. I think going forward, we need to introduce signage and some of the traffic management signage on the road so that drivers coming from maybe outside the county may actually be able to follow. And now
wori tangani Chinsa chiamambia nigo mokonyi bomurai wense Rigathi Gachagua umuri kyo munene ase wizara y'ekisemi belio kipsange gati abarayibande baba goikirana ase skuru eyo ya Kapsabet asentre mo yokorwa engora ya bene ase Gachagua baga kwene kiabuna eserekari nigo barachi kogendera gotenda ne skuru eyo ase miroberio yonsi yokobaenia omoro kiwana boigo omoro kyoyo nanene ko bana barabo ase amasabo nigo boiga baga kwene kiabuna eserekari nse burayibwe Dr. William Ruto nigo barachi kubwatoka ebasi yerachi koba konya aso kogenderia nobo koreri bwabo niga sensemo yabo igo bagakurwa okuborya bucyase abarundi b'Kigali anene bari bakurundi ya Kigali cyeskuru kwene kyabunango babare maiso kinga kibare aso bokoreri bwabo asekeria abana b'eskuru navyo ekegori kya to appeal to our drivers and other road users to exercise care and vigilance on our roads, and more so those who drive our buses for schools. These are precious jewels for our country. Our young people are the future of this country. So when we drive them around, we must remain alert that we carry the future of this great republic. So we continue to urge for a lot of care among our motorists on our roads to drive at the right speed, to drive in the right way, so that we take care of the lives that we carry and we make sure that we don't lose more Kenyans through road carnage. Dr. William Ruto serikali ya Kenya kwanza wikana sumu sangire kanobwa masabo yobwamo ayokorekana sensemo ya Enosai nime ya Kilgoris county ya kona chinga kiechoro tongabaka ukwanira ega obwamate obuya ega tiabantu bonsi na utabuna serikali ya Kenya kwanza ikirenga kiabo ekenene no kubwatania aba Kenya nanene kwene kiabuna ochinse echochirase orogongo rwa Africa kigo chamo na kubwatrana asenche ya moyokore magendro niga county ya Narok weka ku ase chiserio se yokorwa chinga kinyororo gucha sabarai eriko ikirania amagendro. Tumesema katika taifa letu la Kenya tunataka kuungana, tunataka kuweka umoja kwa sababu umoja ni mapenzi ya Mungu. Mimi nataka niwaulize watu wa Narok, hasa watu wa hapa Kilgoris. Nataka niwaombe na Narok mzima tuishi kama ndugu, kama watu moja. Maneno ya kugawana, huyu ni wa klani hii, huyu ni wa kijiji hii, mimi niliwaeleza. Ukiona mtu ako sana na akili ya kabila hii na kabila hii, huyo mtu ni very dangerous. Kwa sababu atagawanya nchi kwanza. Akuja afike Narok, agawanya Narok. Akuja hapa kijiji, aseme hawa ni wa clan ile, hawa ni wa clan hii. Aende kwa clan, aende aseme nyinyi ni wa bibi mkubwa, nyinyi ni bibi mdogo. Aende huko mpaka atamaliza dunia. Please. Nawaomba. Mambo ya clan, mambo ya kabila, mambo ya sehemu hayawezi kutupatia nafasi ya kwenda mbele kama Kenya. Nyinyi mnaelewa saa hizi tunaongea mambo ya East African Community. Vile tutashirikiana, vile tutakuwa hata na serikali moja. Monogeri webunkenene Moses Masika wetangula nigabaine keiria baremi korwase orogongo rwa Western bunachi company chonsi chiesukari asesemeyo nigo chitache koba inse buteneneri bw'abantu nyene gukwana aimeye county ya Bungoma chinga kyarenge amona barayibande nigaberega kwene kyabuna serikali ya Kenya kwanza inse burayibwa Dr. William Ruto yoro murayibwese nigo ebwatekerenge kiya kyogosira amangana yoburemi anene oburemi bwemese nobody, and I want to repeat, nobody, I'm there for you, nobody will sell Nzoia. Nobody. I want to repeat, nobody will sell Nzoia. And let Nzoia not be an arena
for parochial politics. Nzoia is our heritage. Badala ya sisi kupigana makonde, tupiganie watu wetu. Tuokoe Nzoia Sugar Company is the property of the people of Bungoma. Na hiyo kabla haijakuwa privatized ama haijauzwa ama haijakodeshwa, lazima watu wa Bungoma wenyewe watoe idhini. Managers wanapeana mbolea lakini inaenda kwa private entities, kampuni za watu binafsi. Na tunataka hiyo mbolea iende kwa mwananchi, mama maskini ambaye anahitaji mbolea ili apande chakula. Na nikaambia Ruto kama rais wetu, mbolea iongezwe kwa vile masto ababwatani kurwase kiama kiana Kenya ni gobesokirie na koraria okwerwo kwabo kumubwatia umuraiwe kiame kyo mathakarwa asogo chikorwanirire kirogo kyo buraiwense asobo chori bu mwaka w'ibere 2022 na ibere nigo bamutogire karwa koba umurayo bwenerete koirari bagerio riaye umuraiwe kiama kya ODM Raila Amolo Odinga oyo ogocha kwerusana na koria ekirogo kyo bunyakirogo ase kyombe kyo bomobwa Afrika okwana Amayia Isiolo bakora wanomo organizing secretary Paul Gishuki nigo baterebuna ekiame kyo kiana Kenya nigo getigarete koba ase obomobwa Azimio la Umoja kwa One Kenya nabo igo babere bagotuguterare oroboti Ronald ko na otananigo rotabwatiraniti amaganyo y'abakenya korende nigo rorengete obuya bwegati abantu. Hii timu yetu ya Azimio kulikuwa na Raila, kulikuwa na Kalonzo Musyoka na mama Martha Karua. Sasa kama kiongozi wetu wa Azimio Raila Odinga anaenda kufanikiwa kupata ofisi nyingine, sisi kama watu wa Kenya hakuna tasamio lingine, ni ya kwamba tu huyu mama peke yake ndio anafaa katika uongozi wa nchi. Kwa sababu huyu mama amekuwa kicheza namba 9 katika siasa ya Kenya. Amekuwa mtetezi wa wanyonge, amekuwa mtetezi ya wafugaji. Sisi wale tuko chini kabisa, tumearisiwa kabisa. Hatuna msaada yote ambao serikali yetu anasema pelekeni wale ana nguvu, wale ana mali, hakuna. Sasa afadhali turudi kwa mama. Asa sisi kama jamii ya wafugaji tumesema ya kwamba huyu mama peke yake ndio anaweza kuongoza nchi hii ili nchi yetu iwe na haki. President wetu atakuwa na haki Kenya 2027 kwa sababu Raila anaenda kwa hiyo kiti kingine ya juu, yani kubwa kuliko hata ya president ya Kenya. Na kwa hivyo tutaunga mkono Martha Karua juu chini mpaka aweze kupata hiyo kiti. Tumeanza safari ya hiyo ya kutafuta uongozi bora ambao tunafikiria kilele yake itakuwa mwaka wa 2027. Ndio tuko hapa kujaribu kutayarisha ground hiyo ya kutafuta uongozi bora. Negati abarai kurwase orogongo rwa abarai bechikansa kurwase orogongo rwa westani nigo bairo koboko egetamkiro ye kyombe kyobomo bwe Chinsa cha Afrika yogo tuguterare egetango gusengana ya agenda busibo chori bwe kirogo kyobunyakirogo ase kyombe kyo askari baterera neri bagarigiya asomurai bwe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga koso ase kirogekyo. Msimamo wetu wa kanisa la Mission of Divine Fellowship tunataka amani. Na jinsi rais wetu wamepatana pamoja na mpinzani mwenzake ambapo wameanza kuongea, tunaona amani imeanza kurejea. So tunaona hiyo hata ingekuwa ni kanisa kupiga tena kura kupata mzee wetu Raila apate hiyo kiti ndio tuwe na amani, tungepiga hata kura zizi wote. Kwa sababu tunataka vile rais amechukua mwelekeo na cabinet yake na wengine ya kwamba mzee apewe nafasi ya kufanya kazi katika ile kio ya juu. Ni vizuri ndio amani irejee katika nchi yetu. Na mambo ya ushuru ni kujitegemea, kwa sababu tunapo kosa kulipa ushuru, kama kuna kitu kanisa inaingiza ndani ya kama pesa, kama biashara, ni lazima ilipe ushuru. Lakini kama ni mambo ya social programs, hiyo nao tena serikali inajua how to handle the social programs. Mambo kuhusu na ushuru, sisi wa mama ndio huwa tunafinyika sana, kwa sababu sisi ndio tunalea watoto. Na katika kanisa letu la MDF wa mama tunakaa
kuna vikundi ya wamama yenye tunatoanga pesa yetu kidogo kidogo, halafu tunaanza kukopeshana sisi wenyewe kwa wenyewe ili wamama wajisaidie, kwa sababu tunaona ushuru yetu ya Kenya iko juu sana, lakini tunaomba rais wetu afanye mpango ya kushukisha vitu kama vyakula, itakuwa vizuri. Abarai bage siasa korwase county ya Bungoma ningo baganire abisi yomuri kyomonene bwe byama ORPP kwenekia obwasyoku asokorikiwa kwa bwatania se byama erigo konya obungainere gutanga obungainere obwabere bokoenekiwa asekeria batebire buna abantu abangenigo bakonyorwa gose bakonyorekana se byama batemanyeti ani obaya kwana imeye county ya Bungoma bakora wano mokonyi bomonogeri bwe bunke ya Bungoma Stephen Wamalwa netinga kiboigo umurikibwe byama aninderitu aberega kwenekia nanigo barachiko beka gose kwenekia obokoreri bore obuya aboigo borengaine ase abananchi bonsi. Some political parties make formations, and because I don't think it's because of lack of capacity, but it's because of bad manners. I think that in the past they have been going to these M-Pesa kiosks or shops where they take the details of members and therefore they poach members from other parties without their knowledge. Ford Kenya Party was attacked. Ford Kenya Party was attacked by the people who were ourselves, the people who we used to work with. Wakang'oa engine ya chama, wakaenda nayo, chama ikabaki gari bila engine, tukabaki hapo tumekwama. That is the time I understood the importance of office of the registrar of political parties. We signed signatures all over the country. Tukileta kwa ofisi yako, tukifika Naivasha, roadblock imefungwa, mambo imeenda hivyo. We made a deliberate effort to remove the register of members and make it publicly available. And there was a huge outcry in the country. And everybody was telling me, oh, registrar, you must not expose that data because we are finding ourselves in parties that we do not belong. And what we want to do, oh, this is wrong, and we don't want to belong to this and these other political parties. But we made a deliberate effort to make the register publicly available so that Kenyans. Ayo mnaenda manka senchira yo wekirano no yanyorege kuragese mona bago Chinsa isato nere Josfata misim ya mona sogo chora COVID-19 gendera gutubwati asense moya Facebook wetra Ndizi TV News digital asense moya YouTube otnyoro wetra Ndizi TV News boigase website ito na boko ya somo wetra www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asobwamo eri triane Everlyne Osero olio ene kiachibicha neri ogi chago ikire niga kurukwa Sara Momanyi kone mwancho moye to bosa uskare ajuli kerubo ngo swali n'umurobero w'emisa Jumapili asegeka getari getambe kurbono naye aseritkola rose seniwa ime yo murobero twaro burgerero bya naboigo emagoroba erentoerero